Шишпельмиши ячелі шамраксен премияне лауреача. Пәдімтінчері тата рашири нумай фестивальпе конкурсен шентереші. Эревете ансамбль херек чултултарча. Ана ергелегене Рашей тата Чуваш республикин культуран тавативишлещене. Сергей Федотов та утмалбилік шулхи епилене палладуря. Шак иге шавра жула пірлештерсе Шубашкарды ача пачапа шамраксен пултарулы кермененже уя вертря. Херев шулгайла шагын беконышлы ушкын ергелесе шутламада булдарайман Сергей Васильевич. Үмітленне шеш. Унжухне пилік баян гына болны. Ажасен деверендегензен түрі жулхиве пулдарулхи нумай кеттермен. Ансамбльтен жибех палырна. Халк инструментизен бек алаган ушкын чвашенчисне премар тивишлен күділене. Концерт пушланы чень ханазем коллективын пулдарул хеплери хадаланы несналаган видео гурджеш. Херх шулдадуны шиднюзем, ажасем мінлеусе быны, рузем улжыны ундалайх курынже. Ереведе шүрегензене юрра геве юратны бірлештерет. Уяв концертінже ушкынге алынхи бегек терлі халық юры кевене шүлі шайра шырандаржы. Ажасене пулдарул хаявштарма вара шымылмар. Сәп икемеш кастры ажасене Каман кая секрет пирмада, порниде суда зелепер. Ну, хашпарезине, халгизине обопоснали тепер. Сявзам сахаладизам. Утезем пурле веренюре адана нася. А шамажен адясен комыре болмалла. Кашнихайын веренегене бірге Сергей Васильевич нумай галасагдартма булдарать. Цумахран Денис Петров ансамбльбе шулахи лагерде болны жүхне палашны. Питі халхаланза гайна, амышнех инеде шагушкына явштарма югитлене. Хали улды жолынде коллективра контрабас калать. Аржина жахайын немече пұрдышланнышын пиде кымылы. Эпир кунда гармошка сембе, балайка сембе, контрабас сембе, кашык сембе калаттор. Мен бежекренех манан иметь полный инструмент бе каласы. Вика Кажанова вунбер жол жүре чагушкана. Хайгунда пурьенен адаланы не білдерджі хираджа. Мана кунда ташламады, юрламады, инструмент покаламады кележеть. Эпе кунда юрлап. Малдана хебе пылханна, кайран хынық сапыдым. Сцены жинчеде хамахы юлы туядып. Инструмент покалама вренме чыдымлық тұры жулық тада паллах пулдарулық керлі. Шавын бадакашни хыйны вренегенебе тевішлебе мұқтана тюшканы ердюше. Всяком бек телевелартмастып, именно ажасем артист пулдертезе. Мана телев се лайық ажасене үстіресе. Хазен тюнезем, музыкана кам ананат, хазен тюнезем кояндарах хазенда. Тада онзор бісне бір-бірінбе малашне семьерлі болсан да ұбышкебе араме лайық бұрын тердезе қалап. Пулдарулы педагог хыдемен бежекрен юры геветінчіне кымылланы. Шав дойыма пурныштыршыбе хемлендерзе адаландарза быны. Ешіне гура терлі хизеплі яда девишне. Хыйынде бұл пәчіклек кына болсан да баянзен бір курман да Пиде хубырлаза лече де баян хай пызык кебе каран үссе жетсетсін пушта курнаган бульче баян урлы. Шав дере печекелек баянба лайық вылятче. Авраам Федорович бурунду конференттер бере баянба выляма. Оста баянист. Ебір шав дере телейлі бұл нуымба невренмелек нежен. Сергей Васишвара үтті ажазын жен мінбе уйрыл задратчыға. Чималдан кебезене баянба выляма веренетсе. Ереведе жүрені ажаземде ашамышыде шаббығыда чителейлізінчен перейдесе қалайшы. Шер Наташа вунбір жыл жүрені еревет ансамблі. Онда бізем юрланы да, ташланы да, тәрлерен инструмент сенбе выляма вренне. Чи пагида да дисциплина вырыслақ қалап. Зерге вұқытра келмелі болна, вұқытра каймалла, бұл ажазене, бедевыйлы ажазене аталандарад. Мілек аласында да юрланы дашланы вұқытра візім ташта да, жетсе күрні да. Шап зергелік, тірлі құласене, тірлі шыршылзенде курса ажазем, хойзен, тавра күрімне аталандарны менетіні. Херif шулхушынже шержер ажашын екімшхемге бұлтадыны еревет ансамбль. Вдень ежінже хыста педагог сем духны Сергей Федотов пушланы жем алалат саганзем пулны савындарать.
Чевашень Гларамвали, Надежда Александрова, Дмитрий Макаров.